كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari waktu ini insyaAllah ta'ala kumawa kita niyo patumtum dain hapamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam dain haayat kauhaantag 8 suratul Kahf parman sinallahu subhanahu wa ta'ala واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Ini kisah si mga sila amuin daran nagmamaaroy pa Allah subhanahu wa ta'ala ajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta niya dahing hapanagnaan dia aksya sin Allah subhanahu wa ta'ala asal mga tumpukan ini wala namiutas dahing Rasul sallallahu alaihi wasallam dahin pahaamin lugal pagtitipon-tipunan nila hawak to sin da'wa sirriya sampai miabot na in waktu sin da'wa al-zahriya amoy in long tasipok pa in pagpa sampai sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inut-inut in mga kamatauran amoy in nakauna timayma sin panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na in mga sila malamma at niya pagyanon malamma bukon malamma ro na hunin bigi jantong nilawat malaingkan labi mahukot day nga katan sumakawa malamma in kabuyanan mga sila amuyin ini siya salah yung mga tao dayahan sin kuray salon sin hula biya way roon kaya lakihan mano siya amuyin hipaglaki nila na sadyain ini gaos kusog sin udyot pamaranan nila amin sila sadyain makahampit intag da po simbaran amin di sila laung ta makahampit si karayawan di halaw man sin gumainiwat malaing kanin sila wala nila kiyahatihan amo unin mga kalasahan kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena mahugot in ini parsugpatan nila patuhan Rabbul Alamin daing hawak to pawakto amo na in diayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hay ni in khitab ini harap para Rasul sallallahu alaihi wasallam dia aksya sin Tuhan na to Rabbul Alamin amoy in di papasaran in mga tumpukan ini amoy in sila ini in mapatot laung tasisinguran hinang daing ha mga piyangdaakan sin Allah ta'ala karna yaun doon kanila tutog impagjaga sinudyot pamaranan nila sin uno-uno na piyang daakan sin Allah ta'ala kanila
sarta da isab simpiang langan sin Allahu Ta'ala pag-agama. Amin yaon tutog, diadjakahan nila in ginhawabaran nila supaya in katan mahinang nila amo na in karidaan sin Allahu Ta'ala mo ng piyang daakan niya. In katan sin piyang langan tiyatangkisan nila. Na inibiyayta sin Allahu Ta'ala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam amuin papagsabaron siya doon hatumpukan ini amo na mga sila nagparat saya matan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala amo na impagtawagon mga sila bariman wal ibad al munibin mga ipon sin Allahu Ta'ala amuin yaon tutog in panuntun nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sarta nagmamaaroy ring hawakto pa wakto doon harap pa Tuhan Rabbul Alamin. Alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Amin mga sila nagtatag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala daing haamuin laung ta may na at mahapon tutog in bigi jantong nila harap pa ini Tuhan na to Rabbul Alamin. Daing naman hawak to amuin gumawain matasukayaon in ini laung ta haway pagi mo ko in matasuka hawak to na nawajib in pag-ibadat pagsambahayan doon hayan naamuin way malipas kanila waktu buat malaingkan yaon sila tutog amo ini sarayaw-rayaw hapangatod sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ring mga ipon niya. Amo yan. Amo sipat doon kanila sin Quran mahamulya impagtag-ipon nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala amin tulos sa ikhlas harap pa Tuhan Rabbul Alamin. Na amo yan. Ini subay bangaon dapat amin singuran sing kita niyo. Karena inuno-uno katan kakukunahan sing kita inyan iatasan na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Isiyo-siyo amoy nagmabuka pa Allah Subhanahu wa Ta'ala tutog in kabuka nila patuan Rabbul Alamin iatasan na sin Allah Ta'ala yung kabuhianan nila. Di na sila masusa. Bihan yan. Na ayaw pakain, kita manusia, amin maingat kita lumag, di na pasaran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihan na sin tumbu-tumbuhan yaon, di magigdang habiutangan niya, buat malaingkan, yaon, in, amin ni'mat sin Allah Ta'ala parsukuan nila, dahil hawakto pa wakto hiril sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Paralin sila, wala pa isab sila kaya tuntutan mag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sumakawa hanganin sila, piyapan jari sin Tuhan Rabbul Alamin, diin Allah Ta'ala ini pangusiba dahil mga amuin piyapan jari niya, karena impikatan sin piyapan jari niya, hipagguna katan si manusia. Pagka siya hipagguna si manusia, labi-labi na imbar iman pa Allah Ta'ala amuin makahampit doon hayan karena inyaon katantan asal siyusuko sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pakaniya in parsukuan sin tiap-tiap piyapan jari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naamo yan. Na sabab ito mga katawtay manghuran biyaitaan sin Allah Ta'ala yung pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ta'du aynaka anhum laong sin Allah Ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaw mo laong niya puklasan in pangatod mo kanila yan hati niya paruliha marayaw ayari marayaw in mga manusia amin bihad tuin ini sifat nila sibo daing kao nandunhan amuin ini miskin sila atawa dayahan sila hatat kala tutog imparsupatan nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala amuan im mga manusia di manjari pasaran
sin mga sila pagkahin nila bariman halaw man sin ini gumini karena hindi magpasad hatay manghud niya bariman da isab kaniya siya na inyan ini sibu sila yan sumuod palawon sin surga papag unay-unayon sin Allah subhanahu wa ta'ala halaw kasannangan dito amuin ipananam kanila sin Tuhan Rabbul Alamin bang biya diinin pagka sila sa hangan sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala pagka sila sa matan-matan doon na namin way haliw-liw buat malaingkan yaon in lasa amoy hindi mabaya matiwas intay manghud niya sin uno-uno naroon kaniya buat malaingkan inyaon katantan hipagpasaw niya in uno-uno na daing ha mga rijiki keril kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala sibo daing kaunan pangingat pamaham hapag-agama di sila kailo mag-ikot na mamahagi sila adlaw-adlaw bihan amuin di sila muy paahli nila buat malaingkan subay nila hikapahampit inuno-uno na kiyahatihan nila piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil di halaw man sing gumini karna ingkatanid to aun tutong basan madawhat nila hadarat sin Tuhan na to Rabbul Alamin naamoy adtuin sa rayaw-rayaw laung ta uupihan sin ini kita niyo amuin ayaw maligap imbigi jantong karena bang imbigi jantong in naligap tanto sadya makadingkatan amal maligap doon hayan malawa kailo in amuin luto-luto na to dahon na to padarat sin Allah subhanahu wa ta'ala bang na to kaya pasaran in mga nasabot yadto naamoyan ini kalugian dakula mahampit sin manusia laung niya payaksurul khasarata al-abadiyah ini dawhat niya in kalugian amuin kalugian salama-lama wayroon sumampay kaniya adlaw gana-gana bang nag-ipat intausin hawa nafsu niya rin di halaw mansin gumiini palabihon nilain pagdunya ron niya nila dahil sin